Sisi hadian bak sarkar jela lengbau menteri ketenat puli puti rakam esangma kala pentip bak sarkar India kala mang pisa nak menta ka post matric scholarship syaki samla ka bolong saupu klur arpsan lak tingka ka North Eastern Hill University Student Union ni husu bat nyotrep youth council HYC education cell kilapan pau ba kimpat senia ya ka sarkar kat ba ka pisahi kampat poi syakapla ki khna puli. Kini ki arkun hun ki loong bada ka jing perbna ka sarkar bala mang ya katika pisa kin wengno ya ka jing ki kabla penbej benlong ka katsantrik kula lengkot arajar pulai henre kin aipor pat artayo ya ka sarkar ban penpoi ka pisa sapla ki samla puli. Kuman syukudo ba kini ki arkun hun ki lami surok men ka lai trik kula lengkot arajar pulai ban pha ka khubor ka sarkar ba omde ban penslep ya ka scholarship. Ba ni nen nakaliang jo chief minister meet ka statement maka nakaliang ka serta limba ka travel ministry kala peni kata notification ba kata ka amount pending amount jo ka scholarship nak lagi kena puli jo jela belum subway keluar tam na release sa ka state jadi helor nakaliang kani kanurem ba nakaliang jo ka HYC dekat kani husu dinairai ba in call off to ya kani ka peaceful protest march ya ka ba itmur belong natin ko berperan haruhannya buat additional secretariat. But aku juga poro, oh let's say nak Juni bila call off ya kena ka jingiki kapang ni dokter benar. Rei kuat pen papat awe ke kerwa ke besai syaka non education department juga suka. Kalia ba kedai ban state marbo hak bedai ban transfer dah ya kena ka amam ka ba Rio nak travel ministry syaboro ikena pulih apo ka artai kata kapan sedang ngadu monde bat kapan kut hautai wepat monde ya kapan nakaliang ka HYC bat kani usu kata kena gicai buat bujumi namar ba ni menta kawai kamat kalong ba ki samna puli bat ki kena puli ki napoi syaka semester sekolah pat semester kapan sedang hau kena ifak balada jaba luar ba ka scholarship kelas yang lupa hakabang dari di paidian buat kerja di bank ucapkan scholarship jogi kena layu akan pelajar hau dusa buat kini layarap sibun lagi kena sama puli bensil ke semester penjuru renew ya ke admission ke jogi hari mentau stem disutu ba bebur ki kena kila ul anam sa kesengro ba kila syamjinge kamtam ki samla ki kena puli buat ki dongi ki pedo lemar ba magihi gila senya sekan tang limba ka ke scholarship ban kumna ban kersan ni jupuli joki ban siu tagi vice minister reda raja ba la kila kesoka kadang ya Islam kan bujike ya ki kena puli ba le selo kan pendulat no ya ki di samra ba kena puli ki buat ki longi ki bedok hakaba kin hapan drop no ya ki jupuli tang na kada ba jupuli Islam jauh kesuka ban pelaj scholarship tinggi ketujul kesuka ba kade ban pelaj no marbo ba kade ban pendak no ya kata ka jeng transfer syaboro ki akam yang bisa menguli hapo arteo but ada jawaban kalian kesoka kam la ban penolong ya kene ka jing bupuat jo keseng kata hapo arteo kade ban poino syaboro ki akam jo bisa menguli bikina puli ya kalian keseng dekat bat kani husu bisa som perkat bat sim ikwe ki senjang kabede bat kani bentah